Rakan na yang tanya, Burik, rona pakan hana tempel mah muka watan merato siran magun. Pu hana tari ronanya. Jadi menorakan, menyadu muka lu nyan format di kurun 16 habis ke muka lu manteng. Han let le belangang and friend lam HP. Matalah hana tari. Emang hana tak tari di buriknya. Tapi tip lah dia tak pakai murung watan tak pegahi kajol. Kepu man dari muka putih lagi keramik tapi jaro coklat hitam lagi dodoi. Tapi kenyan perle pegah rakan Burik meratuh siram magunyo bah awak dok kita terhibur. Meratuh ngan babah kenyan muka. Menyahana galak je tiga tombol unfollow. Nyo mantang normal burik meratuh. Menya burik melagu deh muka lom kapalo kapaya kahe timon cowel nyanyi undang burik ikut X Factor Inggris. Nyan metamah hicah haters burik. Alah kakak menan. Yang penting reket boh trumnya bek 2 rikuk ber.